Mania mantap. Penangkutan mantap. Apa men? Hari ini kita berada di daerah Pagar Alam dan hari ini kita udah nyampe di sini. Tepatnya di Villa MTQ yang luasnya ini begitu luas, berapa hektar gua nggak ngerti bro. Kira-kira Mbak ini bagaimana tanggapan Mbak ini alam di sini? Alam di sini bagus ya, kece banget, nature banget ya, so fresh banget kalau udah kesini. Nanti schedule kita buat besok kita mau ke rafting ke Pagar Alam ya. So don't go anywhere, tetap stay tune here. Palkomtek TV. Kami langsung makan bakso. Anget-anget. Padahal tadi barusan makan jam 1 plus rambutan. Ini baksonya plus batagor. Ini bakso mau batagor. Saya mau sekalian bayar uang 4 ini nah. Batagor kayaknya bro. Ini batagor. Batagor. Lu mau nggak? Ntar bro. Ntar bro masih kenyang ya? Kenyang bro. Oke bro. Tuh lihat di sana. Orang-orang pada makan. Say hi. Hai. Ya inilah villa kita. Tempat kita tinggal selama 24 jam. Ini habisan makan sama Om Kike. Ini villa-villa yang lain, Pak Benny. Nah itu masih pembagian villa-villa. Inilah Pagar Alam. Sepertinya villa nomor 8 yang nomor 8. Kita buka ya. Oke, buka. Itu apakah benar kuncinya? Kok Sarah benar ya? Gimana lu, John? Waduh. Jeng. Gimana, bro? Ayo, kita masuk. Oke. Kayaknya udah capek. Slow bro. Slow. Oke. Ini keadaan dalam gimana? Ada TV LCD. Buset. Sini ada kalau penginap pokoknya nyaman lah. Ada 3 kamar. Lu lihat. Oke, di villa ini ada 3 kamar. Kamar pertama, kamar kedua, kamar ketiga. Yang ini ranjangnya lebar. Ini ranjangnya 2 tapi kecil. Dan ini ranjang 2 lagi tapi kecil. Waalaikumsalam. Oke, dan sini kita bisa menikmati yang bisa masak, yang bisa buang air di sini. Oke, ini agak remang-remang tapi oke lah, aman kok, safe. Di sini cowok-cowok baik. Alim. Dan alim. Halo, hari ini kami di Pagar Alam. Kami dari Palkomtek. Mana suara kamu nih, Kate? Ulangi lagi. Kita dari Palkomtek, hari ini kita mau traveling, bakal jauh nanti ya. Travelingnya di mana? Saksikan terus ya di Palkomtek. Cari weekend.
Itu tadi penampakan. Kocak itu kalau mengajarin Udah capek, tadi jalan. dan kita mau ini ya. Thanks we rock the town is dry. Lion thirst the people cry. Promise to protect of what water's gone. It's all his fault. Don't wanna be a bus driver all my life. I'm gonna pack my bags and leave this town. Grab a flight, fly away on Benga Airways. Fly me high, Ibiza sky. I look up at the sky and I see the clouds. I look down at the ground and I see the rain go down the drain. Fly away on Benga Airways. Fly me high, Ibiza sky. We're going to Ibiza. Back to the island. We're gonna have a party in the Mediterranean Sea. Far away from this big town and the rain. It's really very nice to be home again. Fly away on Benga Airways. Fly me high, Ibiza sky. We're going to Ibiza. Back to the island. We're gonna have a party in the Mediterranean Sea. We're going to Ibiza. Oke, makasih ya Mas. Back to the island. Hai. We're gonna have a party in the Mediterranean Sea. It's so fun today. Thank you so much Mako Black travelingnya. Dan next time ya tahun depannya. To the island. We're gonna have a party in the Mediterranean Sea. We're going to Ibiza. Back to the island. We're gonna have a party in the Mediterranean Sea. We're going to Ibiza. Back to the island. We're gonna have a party in the Mediterranean Sea. We're going to Ibiza.